to government kalau kami kata agregator rules ban register bisa legally lembaga permit ke sistem rapidok kamai. Tapi nanti rapido kata government akan sya akan abang ba rubar rapido. Namar balik tenang tak agawai mentah government ngomong bat di paling kan ini right bat jet ke Adin kata ngil I press release ila adon ila keren ba one apply kimi one apply. Tentang ila ba bibat biong bimbat ke bai. Nam ong pej nam percaya ke iba kamai. Nilai itu abin kamai nama bajingjar kam pertenta. Nilai kamai kan nama pej constitution ko ong right to work, right to illegal work kamong. So, mimbar di percaya kan kada ba di. Tegam nilai kami kami bo jar isi apa kasar kawan sentio siu na balik isi studio nilai kata ba yo bimyo ngimti berkata bisa juan sentio apa kasar sidang kayu bisa perlu kami support konstitusi. Kinongnya arsaka hapok kalama jongka right to serve hak arpenyo tarik unailur hajar arposau kilalet benyakendu yo komisioner katrat transport o David D Marak ban pensngau halor kejing na kejing bamyo ya ke individual permit ban kamai arsaka hapok kanong ba shilong. Hak bayadai ba kejing kendu ba komisioner katrat transport ubat nong kendri ulaya thuru ban nakaliang o komisioner ulakular ban shimkia bat shan katnat kan sasanano ya ke Meghalaya Vehicle Motors Rule kanang banla ban pinbet yakani kejing e. Ubat nong kendri ulaya thuru bakani kejing dawa jong kinongnya arsaka kadai ke balaslam hendrai kadon kejing bom shimkia nakaliang ke sorkar bat penlong ye kesamla ban kamai bean namar bakim don kam don jam bat kiwan nakilong ying ke baduna kejing yo. Habakali lakin pensange syua nakin beteng kajing kamai ulaya thu bakane kan syong hakinongnya arsaka namar baki kamsung thu kamba yala kajing duna haki yang kisem jongki. Lakban kedau bahaka arpondu tarik unailar hajar arpausau ki motor vehicles inspector jong katna transport ki lapenlong ya kajing talasi ya ki kot kisla jong ki arsaka ki bakamai bian hakaba bungut ki briu ki bakamai arsaka ki la syabatha ban siu ka kuna ka bashipau hajar tengka. Kajingwan kendo jongi komisioner mentasngi kalong ke ka basiso he ti kidang ngilayakan bat kiong ba kidang frame yang kata kami Meghalaya motor vehicle rules ngathai hakikat tu kan ni benai kat tu kan ni singi kin sahai ka jubab yengi ti tangkata he nakaliang ki komisioner ba ki kran yengi mentasngi nama ka demand jongmi kat kum bapha ya ka tu ka memorandum kini kita ki kot kislan dei ila pha kata karukom bangin nyo ya ka individual permit halor jong kata ka jing kamai te ngan subatai efisien namar bangi nang ne ngidi ki bakamai minstab bam damian halo kata kajing kamai jungi namar bangi ngiwan nang ne ngiwa ngimde ki khun ki babet babyang ngide ki baduna sudah ngi penbyang hi ngasam ki khun ki kiti nang tai ki khna kelas ki bopuli ki haban penbyang ya ka bai kelas kini ki bai kamai halor kata ro kidon ki bai simlon ya ka skuti ki haban siu saya ka EMI along ka ki bakta tengah tharai na din nang ne ngin sa syong karang ngin sa pentip bangin kamai no ne kumno ma ngal ajukren ya kata kador namar ba as of now ya ka bamentade ngimdon ka identification fisto ngimdon identification te ladang ngilet ngan subu sampel ngilet namal ki hanong thamai ngiha ban sim kador ka ban wan return nang taisane namar bang ngimyo passenger namar ngim padon ka identification takadaw kador ka long kham khndiat kan khamai khndiat kham long sim kabui passenger tanga request yu ki passenger soba ya sha but ya sha yangi menta support ondang ngil adap nodong sedong komot kador ri kala ngil apa ni lupa ka identification na po ka government Gibrio bana west hasil su kiwan kamai sini gibrio bana janta hil su kiwan kamai sini gibrio bana saudong kari kabri hinyok trap kiwan kamai sini namar ba kimdon kam don jam te plus nang tarong ilai kenen ba yang kani ka daki lapla je release ya kani ka individual permit kin I bet all over Meghalaya mendai tang hapo Shillong region way na kinong kamai skuti mo way na kinong syakri yo pai ba pensuk ya kalit kawan jong pai ba henry hidap dak jing songkhia ni kapor ban pentip syapi bana kaliang kejongi hi ila syakri yo pai ba lakata snem mo henry claim kanu ke jing komplain impat jo komplain ki pai ba henry ngidap dak jing songkhia pat haba ha dang khendiat singi pi hakilat patai kubor babun ki khun samla hamtam mangi ki riurang baru isya pendik isya checking but tang kata kajing sya checking
Henry siya fine ru 10,000 marway. Kata hapo khatsan singi. Tena kaliang kajonga ngapan pau siya kaniga lat patay kubor. Haju kapor bang kerpat ya sorkar. Kabre pej dikmi yang i kinong kamay arsyaka khamtam nakaliang ka transport. Mo bahkan le ai kham kloy halor kani. Nomor bentala ars ni ngi khamyo ban kamay. Deling ba kajing suthu jemut lang jungi baro haju kapor. Deling ba kajing straight kajungi. Ni klem ban klem kamay menta kasingi la ars ni. Haju kapor sungsi ban ong ban pentip sakalat patay kubor. Dang mane gidon ki pajba ki baju smart ban syong skuti. Namar baki be ya kapor serum saneng. Ki juan ban keli yangi ba. Ya libu yang syata-syata henry ngimsim lanut. Ngimsim lanut ban kit namar bang iting yo sya fine 10,000. Jadi dena kata kadau nak liang jong i konvener jong i iba nong kenri. Ya aku boleh khamtam yi. Baila simkia ya kani kasinjam. Kajongi ha bang i kendu ya ya kajing ya tau ding penkiang bawan ban ka lanti yangi. Isai beli ini bah Syaban bagi hafan ye 10,000 tang khatsan singi. Kamde ke basuk ini bangin yo ta ka 10,000 khatsan singi. Amar ba histui lada fitre ke stom ne terminal dei. Sep sitengka bat sep basuyo be neying kaper ta. Kadau histui kata ngang kwa benong lang beli isuan kamai tengum tu la sangat kat 10,000 ta. Pai ba lo subha yarap leng ban komen ban yarap dan benta jungi khamtam gini balak sya fine lai kerpat kenang UGTO ban panlai bapli ba sya fine benta jungi ta ngikwa ba kata permit bangin yo mo kata individual ne personal permit ngidawai sarkar bagin ai ngi subha ngi kerpat sya ni menta ila bon ki banang bastat ngikwa ta ja ta ka ba hiru huri hurane kani katai bangin le ban penkelumar ya ka imlang salang ya ka locality ne ya kanu ngimde ti street boy ho ki kamai mo surak ta ngimde ki street boy